Assalamu alaikum. Көрмандарыбыз, катталуучуларыбыз, дагы бир сонун жакшы жаңылыкты сиздерге көрсөтүп кетебиз. Мына сайда булактын суу агып жатат. Мына караңыздар. О, жерден көрүп турат сиздерге. Орозбеков айыл аймагы Бостондо мечиттин алдынан сай жакка бурулуп, шу жакта дагы бир дыйкан малина көчөтүнүн өзгөчө дагы бир башкача сортуна чакырды. Эми бизде көбүрөөк ушул жаштар дагы жакшы азыр. Дыйканчылыкка кызыгып, биз дагы чоң ата бабабыз жолун жолдоп жанагындай порода малдарды алып келип багып аябай жакшы жаштардын дагы өнүгүүсүч ошолор катарында мен да кичине үлгү болсун, мотивация болсун деп көчөт дыйканчылыктарды чыгарганга аракет кылабыз. Каналга катталып сөз колдоп коюңуздар, кыскасы жардамаларыбыздан кийин улантабыз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Достор, чоң атанын алдыга келдик. 75ке кирдиңиз, чоң ата? Ассаламу алейкум. Ой, кечиресиз, 80ге кирди деп мына мына. Чоң өзү бул жакта мына 80ге кирди деп. Бар болуң мына. 80ге кирген чоң атабыз мына караңыздар. Мына техниканы сатып караңыздар, эми чоңурагынан алып айтайын менде караңыздар. Болушу 150 миң. Мына комплеги мененби чоң ата? 150 миң мына. Мына. Японский. Достор, караңыздар. Японский. Японский, а? Бұл стакырда жүрөт. Бир бассаң жүрөт азыр. Бир басса жүрөт. Бензин менен да бул? Бензин менен. Бензин менен экен, японский. Мынау фрезери бар, фрезери. Фрезер, мына. Фрезер. Ошондо компиже бул өзү отдельный сатылабы же? Жок, бул фрезери биле. Чогуу сатылат экен. Чогуу сатылат. Караңыздар. Анан мен өзүм мына 80ге кирген чоң ата, караңыздар, Мынау неме? Достор, тракторду көргөздү. Комплект полный мынакей. 80 жаштагы чоң атабыз деп алдабайт. Барды айтып көргөздү. 150 миң сом. Болуш баасы, жакшы матиз болсо матизге алмашат. Туурабы чоң ата? Болду, буну көргөздү. Эми малина боюнча баштайлы чоң ата? Малина жөнүндө. Кеттикпи? Кеттик. Кеттик анда, малинага жакын жүрөлү. Азыр малинага барып, чоң ата мына 80 жаштагы чоң ата. Азыр айдайбыз. Токтоп тур. Калп айтпайт сизерге, жалган сүйлөбөйт. Бул Маравилла деген малина. Маравелла деген сорт. Муну илгери жылы 23-жылы, 23-жылы. Бахарда шундай малды алып келип эккенмин да. 2023. Bir аралыгы 1,5. 1,5 метр. 1,5 метр. Мынау аралыгы 60 сантиметр. Азыр мына токой болуп калды. Аралыгы. 60 сантиметр жаныга чыгып кетет экен да ушунтура? Булар мынасы жаныга айдайт экен. Жаныга дең. Анан бул малинанын дагы бир немеси. Малинаны эккенде мына күнчүгүштү каратып алыш керек экен немени. Күнчүгүштү каратып, Жөөктү. Анан 1,5 метрден 2 метрге чейин болуш керек. Ошондо ал шамал кирип чыгып туруш керек экен. Ошондо ана мынанты өсөт. Жакшы болот. Эми былтыр мисалы үчүн мындан былтыркы жылы мына жетти өзү 8 жөөк да. 8 жөөктөн 70 миң сомдук саттым. 70 миң сом. 70 миң сом. Нес сага. Анан былтыр мында немелер чыкканы көчөттөр. Көчөттөрү 40 миң сомдук көчөт. 40 миң сомдук. Азыр көчөтүн канчадан сатып атасың? Азыр энди ошондо 60 сомдон деп чыгарып, көбүн алганга 30 сомдон берип атам. Азыр өздөрү ямкер алып кетип атат. 30 сомдон деңиз, а? 30 сом. Неге ала-була болуп кетти чоң ата бул? Мынау быйыл касал экен бул. Касал экен.
Biroq O. buna özüň hem körüp sen diýen bolsa gerek hala jaýdaryga karaganda jaýdarylar buna ösele gali. Munçalyk buna misal üçün 50 santimetr ekan. Bul buna mayda beret, neme iyunda. Mövany. Anan dağın bir jeri mana, munany körsetip koýar. Mana. Mana o, mana. Bunu keskenden keyin bunanty bark alat eken dağı. Her bir bark tutagydan, yüzüm boksop 3'te 4'te güldöp möwe alat eken. Bunda jetkende jaýdarylar bitdil alat endi. Bular sonda çıgat eken. Bu mallar nemes men köp aýtdym, köp neme boýsa. Köpçülügü va oylap kaldı çoň ataba. Ömürü kıska, bizde anday, bizde mınday deşip. Buga kanday karaysiz? Oga mınday da. Men özüm başımdan ötken nerseni hem aýtyp bereýin. Pasportga bardım. Buna bir 20 ýyl aldyň da, 15 ýyl var. Pasportga barsam, pasport stolunda onlar çekede de bilebilen kanaldan aldım. Bar yok taýýarlap kirsem, baya pasport stolu aýdat. Şoňa ta özüňiz 70 ýyl aşdyňyz. Zagraniçny nime keregi var dedi. Dedi, men aýtdym, "Ey oğlum" dedim. Bir bay ket barsa bir adam neme bak kılıp atkan eken. Bir jaş bala var eken, ana bir çal var eken. Anan bay apke sudan deben suwdy içipdir dağı. Endi aksakal depdir, buna bala goýup puşkandy göröt. Sen nimeni görösün? Ölüp kalasın ertege degende yapıptır da. Oy. Size jaşa berelikçe göröbüz depdir. Keyin bir 5 ýyl we 4 ýyldan keyin dağın uga barsa bayağı çal turatmış. Çal emez, bir jaş yani sakalı var adamda. Anan bana bir nemede suap gibi dep suwdy içipdir dağı. Mana etdi, meni 4 ýyldan arada bir çaldan suw içken edem dese, şu çal memin de depdir. Oy. Jaşaryp ketipsiz de depdir. Anan tam bir gün al pasport stolga men aýtdym da. Sen abonat kılıp bereber. Bana kerek bolup kalar. Başka. Devarım bultyrabel gerek o kapitan edik. Yol. Ya çoňada kandaýsız dedi. Ya mana jürebüz. Sen pasporttu awa koýar dediňiz de, ondan beri 2 pasport aldım. Hazır jaňy pasporttu zagraniçni hem alyp koýdum da endi. Şonda bolat. Adamzat ol aldyny bola turgan işti, bala çaka nemeni boýlaş gerek da. Neme kılıp ele jürebüz. Şonda. Manalar hazır. Mana gördüňmi? Manalar şukurgan emes. Bundan anda kesel var eken. Biroq ýaxşy bolat. Darylap duruş gerek şonda buga, Darylap duruş gerek. Biziň özüňizdin maýlynaga men bir dary da çaçkan emesim, tölke göň salyp ele. Göňüm ýaxşy, göňde 1 ýyl, 2 ýyl karmap durup anan keyin kılıç gerek da. Göňdü karmap durup deňiz ha? Göňdü karmap durup gerek. Bul bir kasal tiýse kurup ketep eken şuntu ha? Ya başyla kuruýt eken o. Ana hazır sen görüp otasyn, ertege iyuldan ahyry, iyunun ahyry, iyuldy başynda kelgenide manalar malna tolup ketет. Tolup ketebi? Kıskası bu çoň ataga işenseňizler bolat tugandar mana. 80 ýaşdagy çoň atabız mana. Dykançylykdy maýan çygaryp jür. Jaşlar biz uyala mana jürüp sizdi görüp bir ýerde men uyalyp ketdim çoň ataba. Nege işlep jürebüz dep. Mena sana gelýän köçet. Malina manda bolat. Oşo malina kandarga açyp koýar. Mana bu erkek malina eken. Mana gördüňer ha? Malina erkek malinada bitte, yekte alapdagy atrawy onçoluk abat. Endi mana bu malina matçny. Uruk aýyp koýar. Matçny bolgandan keyin mana gördüňmi? O ayaklardan köle bakan men. Manelerden köle aldım. Bul balalı bolup ketet eken dağı hamma ýogy basylyp ketet. Mana ulan matçny. Kimisine egiş gerek şonda çoň ataba? Matçny degiş gerek. Matçny köýet da. Ya biroq erkek hem egiş gerek da. Hali neme bolat? Bayağı uruktandyryw. Uruktandyryw ha. Bir de nerseni egip koysaň bolat. Manalar nemeler? Bayağı erkekleri. Erkekleri diň ha. Her bir geçip. Bular hem keyin köýetkä
Mana o matısniler tez mananda olur. Nemesi köp. Çaylap ketediken da. Çaylap ketet. Mana matısniler. Oguzum hoca siz bu jaka matısniden alıveriş gerek. Mana matısni. Ayaldıkıdan da ayaldık köre. Al men mana köre, manalar körap. Anam köleganda bunu misal üçün köle olsa mana erkekleri özü mana böyle nemesi tüyük bolat. Bunu yeriş gerek emez. Köve. Ya bana öyle değil koyuyor bu et bunu. Evet. Neme bu. Ana men alıp vuruk verdim. Erkekleri şunday öyle bolatken da demek ha. Onunday böyle kichine bir soň. Alır nemelerdi körsetin. Oguzum hoca çoňota siz bu jaka da öte çoň bak kılgansiz dep ukdum. O yaka barıp körösün. Keçe su koyup geldim. Kança sotik hektar mı? O yette tak 20 sotik. 20 sotik ha. Nemenin uzunluğu bana gök uzunluğu. 60 metre. Aha. Kendiki 2 metre. Ali nemelerde videolarda bayağı sana körsettim, dağın körsetem. Videonu körüsü alıp brektası. Ya siz bunu dedi nemeden tabi ki. Ben ayettim Jivoyla özümdeki var barıp körküyor. Okunadan ap geldi ektim den. Manavlarım gördün mü bana? Basıp göreverdim de. Manavlar mat ismi gördün mü ona? Matış ne? Mat ismiler bana çayla üret. Lan erkekler bana tutup bir tane yekte alıyor. Bunlar hep iyi duruyor. Ana libboy yok nemenin nersesi? Müvanın. Matısını jenski, murski olattı. O jenski, murski de aralaştırıp ekmesi çağdaştırıp bu vakit. Buna sekrettin ha? Ona sekreti ona şey etti. Köyü alı. Ya bu mayda almak yani. Ya cevosumdayken de almalar kaçırış otatta. O zaman bir 10'ta 15'te de bitti erkek borusu gerek. Ona antıva çaylatı öğretti. Kuşu yaşa girip ben şundan demeye emin kudam sizden. Emin köçet jönüyle öse öğretti bizde düşün öyle da biz. Bana aralığı ne gibi siz alın yerge? Ben o gözüm o şaktan alıp bana kıyık koydum. Bana ertege manitim nemen alamda suyu versem ve manitim jivol bu kulak daha. Karаңыздар 80 жаштагы чоң атабыз ишти жүргүзүп атат. Аңызданмапты. Ben bir ektarda şolarda açtım neme kısam ha. Nemedeki adamla söyleştim de bayağı. Bişkek'teki Ali Çarbar'ın bir acısı var ki. Ali çıkat koy neme ki rolik derken. Sen çoğata yetişki ümeni bitti mi? Dedim ben 11 klas bitti. Sen biz bilgen ne seni köp bileti kesti. Köp bilemini endi kuvvetlik yani. Ol jagı bar ama. Aytıp kүйü көрөбүз бирок кылбайт тең. Kuvvet. Ana şehir var da mana. Ne var öndeki gibi kesen mana olar. Anan da bok kalat. Жыржыкта эле чоң ойып тең а. Şonda olur. Түшүмдүүлүгү жакшы тең түшүмдүүлүгү. Жакшы. Baya set ya nemen apka. Yaş çıktı. Карапканы. Karapkan apka. Мына урматтуу көрүүчүлөр, буюрса чоң ата бул жакта бакты көргөзөбүз эми отдельно, өзүнчө бир эме кылып. Пышканда дагы көргөзөбүз, бак аласа. Болду анда, ушул төмөндө телефон номерларга чаласыздар. Эгер ушу видео жакшы лайк алып, жакшы эме болсо, мына Шамансыр чоң атабыз мына Орозбеков айылынын Mana тургуну. yaktaki bakta 6-20 göktü alır. Neme cık. Көчөт тең. Köçöt. Gece su koyup geldim. Ertegen keyin anan köl askeri. Даамдуулугу дагы кандай айтып кеттиңиз ошонун дагы. Өзүздүкү да, я? Özüzdün. Jaydardan ham yaxşı. Мына болбосо. Биз баягы бирөөдү угуп алып эле, болбойт десе болбойт деп. Bizde o ötkünde sana aytdım mı? Bizde Kırgızlar tölkü alır nemeni buzat bir. Эмне кыласың муну деп а? Ne kılasın başında olur. Мына мен өзүм дагы азыр алып кетип атам мына чоң атадан Малинаны алып барып эгебиз азыр. Manyağa Каласа. Болду мына ушул жака өтүп. Бул жака алып койгом дедим. Короо сарай, жөп чөнөкөй. Мынакей. Көчөт даяр. Бүгүн казылды ушулар, а? Ya bugün sağır ben kazdım. Mana matısniydi ağanda, matısniler bunanda. Ona dip mayda nemeler var, tamır. Тамыр, майда тамыр да. Onasılar hiç kanday halgi
neme bir boyut, korkboyut da. Ha. Türkiye özünün asılı özüydü. Hı. Yani kebirler aytat, mınavu katta mınavu üstüne. Mınavga karaganda esek basılır. Ha. Basbatır. Mınavu tez ötüt. Mayda den ha? Mayda. Ne sebepten bunday? Sebebi bu yendi ösüp keletken malda. Bu ara mınavlar hem ösüyor. Hmm. Buna da katta nemeleri var. Hı. Ha, boldu. Ana mınav alıp, misal için menen alasın, başkadan alasın bu alıp, yekken malda hiç kaçan mınav atıp algı nemesinden, tanesinden karma bağla. Ha. Sebebi manetten sınıf falatta ol. Bana manetten. Mınav endi bu neme boptur, küçük bop kaptır. Kebirleri zor gile turattağı neme bop kalat. Pomidor köçöt töküşötü böyle akırı negip koyuş kerekinde alıp var Asla mı? apar veriş gerek. Hatta biz arka salı böyle ketmen menen tık tık tık. Onda emes o. Gördünüz mü mana egişti jol jobos. Mınav. Mana tamlarını gördün mü? Hı hı. Ağanda bilgen adam köle var gerek. Ha. Kölegende hem bana hazır manette 160 da var. Hı hı. Hazır ben bunu sana salıp koyayım. Ha, bana. Oldu buna kemana. Mana. Hürmetli görücüler. 1, 2, Aldık. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eğer like bassanızlar, yaxşı prosmotr bolsa, baqtagı çoğ baqtagı videosunda tartып көргөзүп кетебиz. Çoğ rahmat.